Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү студенттерим. Улантабыз 11 параграфка келдик. Ошондо S менен H тамгасы C, то есть S эмес, C менен H тамгасы бириксе Ч деп окулат экен. Мисалы, teacher, much, children, chick, chair, check, children, child, teacher. Teacher мугалим, much көп, children балдар, chick жөжө, chair отургуч, check текшерүү, teacher read, speak, clean, sing, much, children. Төрттү окуп жатташыбыз керек. Бул үй тапшырма. The English teacher speaks English. Англис тил, бул англис тил мугалими англисче сүйлөйт. The English teacher speaks English well. Англис мугалим англисче жакшы сүйлөйт. Children speak and read English much. Балдар англисче көп сүйлөшөт жана окушат. Children speak English well. Балдар англисче жакшы сүйлөшөт. We speak and read English well. Биз англисче жакшы сүйлөйбүз жана окуйбуз. English children can speak and read English well. Англис балдар англисче жакшы сүйлөй жана окуй алышат. 5 суроолорго жооп бергиле. Can you see a teacher? Can you see children? Can you see a blackboard? Can you see desks, pens, pencils, and bags? I see a teacher. I see children. I see pupils. I see a blackboard. I see a table and desks. I see a door. Chair, picture, picture, chair. Бул жерден айта кетчү нерсе бар. Могул төртөө бириксе могулар Ч деп окулат экен. Бул экөө бириксе да Ч экен, анан могу төртөө бириксе дагы Ч деп окулат экен. Picture сүрөт. Chair, picture. Chair, chairs. Picture, pictures. Сүрөт, сүрөттөр. Child, children. Ушунун көптүк түрү кичине башкача экен, көрдүңөрбү? Child бир бала болсо, көптүк түрү childs эмес, children болуп калат экен. Chair, much, check, picture, children, chin, teacher, child, chick. Chin деген эме болуп калат. Эк. We see a chair in the picture. Так. Могул жерде бир аз нюанстар бар экен, мен оңдоп коеюн. We see a chair in the picture болот да, сүрөттөн да. Бул жерде in the picture. Биз сүрөттөн отургучту көрүп атабыз. We see a table in the picture. We see a teacher and children. We see a red flag on the chair. We see a bag on the chair. Do you see a chair in the picture? Сүрөттүн ичинен отургуч көрүп атасыңбы? Do you see a bag on the chair? On the деген уже үстүндө деген сөз менен бир нерсенин үстүндө турат. Do you see a flag on the chair? Отургучтун үстүнөн байракты көрүп атасыңбы? Do you see a black cat on the chair? Стол отургучтун үстүнөн кара мышыкты көрүп атасыңбы? Кийинки W тамгасычы сүйлөмдүн башында туруп калганда, R менен чогуу келип калсачы, анда ал окулбай калат экен да. Мисалы, муну карагыла, read деп окуп атабыз, бул write. Ошону write эмес, в дебейсиңер, бул вообще в эмес, бул в деп кыргызча айтабыз, андай чыкпайт экен бул англис тилинде, бул у болуп чыгат да. Write, write. Red, rose, run, wrong. Right, street, green. Right жазуу, wrong ката деген сөз. Can you write English? Сен англисче же сиз англисче жаза аласызбы? Do you write English well? Англисче жакшы жаза аласызбы дейт. 5-окугула жана эсиңерге сактагыла дейт. Буларды жатташ керек экен.
Does Sam see a picture? Sam сүрөттү көрөбү? Yes, he does. Ооба, ал көрөт. Does he see a map? Ал карта көрөбү? No, he doesn't. Жок, ал көрбөйт. Does he see a teacher? Ал мугалимди көрөбү? In the picture, сүрөттөн. Yes, he does. Ооба. Does Sam see children? Sam балдарды көрөбү? In the picture, сүрөттөн. No, he doesn't. Жок. Does Marat speak English well? Yes, he does. Does he read English well? No, he doesn't. Does he write English well? No, he doesn't. Do you speak English well? Yes, I do. Does Nell speak English well? Yes, she does. Do you write English well? No, I don't. Does Nell write English well? No, she doesn't. Nelly англисче жакшы жазабы дейт. Бардыгы окшош. Does he speak English well? No, he doesn't. No, he does not. Бул эки вариантта да кыска, бул узун билебиз, Yes, he does. Does she read English well? No, she doesn't. No, she does not. Yes, she does дейт. Окугула. Do, don't, does, doesn't. Cake, plane, take, name. Cat, lamp, pen, map. Pupil, duty, student, blue. Bus, plus, cup, up, speak, clean, read, teacher, see, street, green, tree, Pete, me, he, we. Суроолорду окугула жана жооп бергиле. Can болот speak, болот сүйлөй алабы. Can he write, ал жаза алабы. Can болот write, болот жаза алабы. Can he run and jump, ал чуркап секире алабы. Can болот sing, болот ырдай алабы. Does болот speak well, болот жакшы сүйлөйбү. Does he run well, ал жакшы чуркайбы. Does she jump well, ал жакшы секиреби. Can болот speak English, болот англисче сүйлөй алабы. Tom doesn't see a dog. Tom итти көрбөйт. He doesn't see a cat, ал мышыкты көрбөйт. He sees a green tree, ал жашыл даракты көрөт. He sees a red rose, ал кызыл розаны көрөт. He sees a book, ал китепти көрөт. Болот sees, так, кара тамга менен басылган зататоштор ататоштор аркылуу алмаштыргыла дейт, Болот sees a teacher, болот бул эркек бала болгон үчүн бул жака he дейбиз. He sees a teacher, ал мугалимди көрөт. Nell likes the bag. Нелли сумканы жакшы көрөт. She дейбиз, кыз киши болгондон кийин. She likes the bag, ал сумканы жакшы көрөт. The boy reads English well. Бала англисче жакшы окуйт. He reads English well, ал жакшы окуйт англисче. Kate can write English. Kate англисче жаза алат. She can write English, ал англисче жаза алат. Бул параграфтын акыркысы экен көнүгүүсү. 6 суроолорду окуп чыгып жооп жазгыла. Does Tom speak English well? Tom англисче жакшы сүйлөйбү? Does he write English well? Ал англисче жакшы жазабы? Тексттерди жаттайбыз, бардык сүйлөмдөрдү жазабыз, жана котормолору менен дептерге жазып, тапшырманы жөнөтөбүз. Саламатта туругула.